Kulumak lischabil esil liqaqua Jesucristo Jois Ibaom San Marcos. Saib likutanan konke guchik namali tenamit utmake shkwa. Di Jesus kishboqe bistolom utkishkire. Dintokobar web itenamitai. Panak akoship kutan chalikep kukin utmaka eshkwa. Kuite bintaklas arrochoch chimagine ke kwak. Telo sabe. Utsash yankebai kwanke baktiri she chalchina. Aban bistolom ke chaqok utkishki. چند رخرو دروغ تاواج قوایب عریس آخون سال نخه خرش که بانکیل چوله Ule Jesus kishpatre. Haruk chikwa kwankeriki. کپوک Tohonak kishtaqlaeb li tenamit chilang kiruchoch. Kishchapli kukup chikwa kityoshin. Kishrachiut kishkireb bistolom renak tesheki. Utebaan kesheki reb li tenamit. Wanke bakri kachin li kokar rikinem. Kityoshin zashben ut kishtaqlaeb kishrekinkil. Que cuacot que cohlac chol, ut que shock le rela liqua, cucub ni chacach. Con que tenaca y bakmil y que cuac. Chirishikale Jesús que shakrabie, titoki takex arihuku, projunem solom, ut ko sa sutam dalmanuta. Ratin likakwa